Wajayiva kanga. Ukhumbule wona ukhuluma emoyeni na uthi isinya umsuthu uthi uphini. Sikabe sekubhisi CSA yo. Bayophendula. Bayophendula. Yo yazi ibitshengisa ukuthi ke kukanengi ke la ufumana ukuthi lento echiwa kwakusingilento kuhle bekufanele bona ngathani yezwakala. Kunjalo kufana nabe sikhuluma ehlelweni iveke phela kufana nalokho umuntu athi uhlakanipha kakhulu. Uhlakanipha akakubuki. Ya ungakareka kakhulu nakuthi uhlakanipha. Sothi uvukile mara. Hlalukwana sivukile inyanga yamagugu. Nambala inyanga yamagugu nemithi nasiyasho ngaphandle lapha ukuthi ihlobo nambala lithwasile. Yahluka. Yana kanjani. Asithome ngokuthi sitshele umlaleli ukuthi ihlalo Sakha Ilimi Lethu libuyela elangeni lesibili. Yeah, njenge kanyini indlela ejayelekile kovela ukuthi lisuka ngomvulo libuyela labe likhona kwekuthomeni. Njengoba besichidele lawa abakhangisako awasesibuyela kanje esigeni bese ithoma kuhleke ngoba nasiyithoma kwenyanga yamagugu. Umlaleli uyazibona nasikhuluma iSakha Ilimi Lethu ngenyanga yamagugu ayesiqale khulu ukusetshenziswa kwelimi lethu ngokwendabuko yalo nangokwesiko lalo ngoba ke haye kuzokala kwangathi sicoca umlando namasiko kanti isiko alihlukani nelimi ilimi alihlukani nesiko kumagugu wethu la ngenyanga yamagugu hayi kanenge hayi sithi nasikhuluma konke lokho siqale khulu endabukweni lapha haye sifuna khona bona ukuthi indabuko isitshela bona kuvelaphi. Kunjalo nje ilimi ngelinye lamagugu esinawo. Kunjalo ngoba ungeze wakhona ukulihlukanisa nesiko labantu ngoba nangenza leli siko nginelimi lakhona nangikhuluma leli limi nginesiko lakhona. Kanenge ke kuba budisi ke kanga ngokuthi na ukukhuluma ilimi nofana uthi ulikhuluma kangangani ungazi isiko lakhona ngoba lokho kwenza bona ungazwisisi into okhuluma ngayo ngoba kuzokufanele ulazi ilimi lesiko lelo ulazi isiko lelimi lelo. Ukujobona kusasa ngokora past 2 sisoke emoyeni nehlelo Sakha Ilimi Lethu. Kunjalo into ekhona ukuthi umlaleli sibona ukuthi simtshelele ehloko bona ke sibuyela esikhathini esifaneleko sibuyela esikhathini semhleni sithi ke asilibambeke ihlelo leli bese kusuka la lizabe liza kuwe qobe ngabo lesibili naku inyanga le sabe sikhuluma ilimi nalokho okumagugu wethu njengendlela yoncancabeza kuwe ke sithi akube nguwe kochoko ukuthi ufuna ukukhulunywa ngane namhlanje sehlelweni Sakha Ilimi Lethu ku 089 msitichile @kwekwezi.fm.co.za. asithome lapha msuthu nge-email ithi boba balotshani bomna kwethu lotshani kwakho ithi ngibawa ukubuza ukuthi kukunini la sisebenzisa khona amabizo abanguthi bekafuna ukuthi amagama afana nala esindebeleni bekodwa siwasebenzisa nakwenze njani. Ukhuluma ngegama lokusebenza nokubereka, ukhuluma ngekamero nelawu, ukhuluma ngotsotsi isela, ukhuluma ngesichijilo nesiqabo. Kutsho uArthur Billy Gates Mabhebeza ngekwaGafontein B kodwa njenganje use-Atteridgeville phela indaba. Asimthome lapha athi khona bomna kwethu kusesikweni lenkulumo yethu ukubiza umuntu ngomna kwethu kodwa ke kufanele sizwisise bonyana kuthi ukuthini lokho ngoba umuntu ukhona ukuthi athi lo yamna kwethu ingasi mina kwabo imntanabo athi lo yamfowethu ingasi mfowabo imna kwabo athi lo ya mfowethu ingasi mfowabo imntanabo nakathi bomna kwethu ngokwenkulumo yesindebele utsho umuntu omduna abelethwe naye ongumkhulu kuye sibelethwa umuntu munye kodwa ngingomkhulu kuwe ngiba mna kwenu usibeka kilelo zinga ke lokuthi nani nje nifana nabantwana bakwethu nokho ningabakhulu kimi abangaphasi ke okuthi ukuthi ababelethwe ngemva kwakhe iyoba bomntanabo njengokuthi omduna olama mina mntanthu ngithi mntanthu angithi umfowethu umnakwethu bese umntwana wabo baba
ukuthi ukuthi uyise ulamana nabo baba ubelethana nabo baba iba mfowethu bafowethu ke labo nangithi ngikwazi ukuthi nangikhamba nabo ngithi ngikhamba nabafowethu ngibabala bonke kodwa ngikwazi ukuba kufanele ngibahlukanise ke nase ngibahlukanisela kuhle ngithi lo mfowethu lo mnakwethu lo mntanthu umntaka sohulu mfowethu umntaka songwana mfowethu kuba matsela bese ke ungabizi uyihlo ngegama bese ke engibelethwa naye mntanthu namtjana mnakwethu sikhuluma angithi kuyakhetha ke namtjana kuyakhethela ekutheni ngengi mntana angibeke ngalendlela ukuthi uthe wena engibelethwa naye ukuthi ngwakama uma uze naye ngwakababa ubaba mhlawumnye ngwangaphandle ngwangaphambili yangithola uyayifumana inkulumo mli yakho ngibelethwa naye loyo mfowethu lo ngithi mnakwethu ncancabeze mnakwethu lo namtjana mntanthu loyo ihlezi na njalo msuthu lo yawaboyihlo mfowethu themba ukuthi ihlezi ke njalo abodade bodadweni bese ke kuba nomlaleli wangibuza ko lapha ukuthi ubaba uSomike nobaba uNolenga nabasemoyeni babizana aboyise isuke laphi kungombana aboyise bandanganye kufana nami noMickey Rocha bobaba Maduba nasibizanako baboyise ngombana mntwana bobaba uyise umngani kababa bandanganye kasikhambe nje kaboyise kuthiwa kaboyise namtjana bathi waboyise mntwana waboyise bese ke kuba ngithi ke ekuchapheni kwelimi la sikhona kaboyise mntwana waboyise kukhuluma abantu abadala bathi lo umntwana waboyise aboyise bandangani hlezi kamnandi nanjalo asiye emagameni abuza ngawo la umabhebheza ubuze ngokusebenza ukubereka pheze sikhuluma kanengi ke lokho ehlelweni Sakha Ilimi Lethu kunjalo kwakhiweni kwelimi nasikhuluma ngokubereka sikhuluma ngelimi elikhulunywako okwindwe khona ke kamalimi lokho okubizwa nge-spoken language bese siba nelimi elihlelekileko nelinzinzileko na sikhuluma ngokunzinziswa kwelimi sikhuluma ngokusebenza siyazibona ke lokhu abantu abakhona ukukwamukela ngoba bakuthatha ukuthi ngelinye ilimi ngokuvela kelinye ilimi ngiyakuzwa kuhle iphendula nala khuluma khona ngotsotsi nesela sekuthi kuhlukileke ngombana nasikhuluma ngotsotsi ngizama ukufuna bona lilimi liphi leli ngoba nalingifanela nilimi lelokuchini ngiyala into engitshoko ukuthi lilimi ofumana ukuthi lisebenze isikhathi eside kwangangokuthi ligcine selithathwa kwangathi kulilimi elisemthethweni negama elisemthethweni ekufanele libe khona elimini kanti sinalo igama elitsho umuntu owenza isenzo leso nokho igama elithi utsotsi amanengi kangangokuthi kufana no mahala uwathola kuyonke ke amalimi ngoba amalimi ahlanganisa inkulumo zabantu bese ke ngoba nawuthi mahala nesikhuwa sigcina sesisho njalo sithi mahala ekungelisuselwa ekulumeni yakobantu notsotsi unjalo nokho ke kithi ke utsotsi lo kuyahluka ke nathina nasikhuluma ngotsotsi sikhuluma ngesigebengu isilelesi kuyahluka ke bona senzeni ngoba akubi ukuthi ulisela ngoba isigebengu esilisela ngowebako iye ukhona ke owenza okhunye ukulelesa ukhona owenza obunye ubugebengu oh yeah no kutshengisa nokuthi sekukhulunyiswa ilimi nokuthuthuka kwalo kuvela ukuthi kunamagama ofumana ukuthi bekasetshenziswa izenzo eziningi kanti izenzo ziyahluka begodwa kufanele kube namagama ahlathulula izenzo ezo ngokuhlukahlukana kwazo iye nasitelisela asithi ubulele bani siyazibona webile injalo bese ke kuba ikamuro nelawo pheze iyafana nokubereka nokusebenza kunjalo ngoba escamer aloke kuselawini ngoba nasithi ilawu kuselimini elinzinzileko ngokwendabuko ekuselimini lethu
nayithi kamur ifana no verk isukela ku Afrikaans. Isitshijilo nesiqabo. Asithomeke ngesitshijilo ke. Nasikhuluma ngesitshijilo sikhuluma ngento ekunikela umsebenzi wokuthi nakufuze wenze into ikufune amandla ukudlula khudlwana, umcabango ukudlula khudlwana. Nesizokuthi ke bazoyizwisa lula nasithi yi challenge. Kodwa isiqabo yinto ekukhandelako bona ungakhoni ukudlula, ungakhoni ukwenza. Ngilokhu ke ngesikhuwa bazokuthi yi obstacle. Yinto ekuvimbako. Zihlukile zombili ke ziselimini lethu kodwa nazitsho into efanako. Enye iyaqaba, tshobona iyakukhandela, enye iyakuchijila, itshobona cabangisisa faka amandla bona uphumelele. Isiqabo singaba sichijilo kunjalo. Awa, isiqabo sikuliya nje singabe sibe yi-challenge kuwe. Iye, kodwa na sekuyi kulumo faniso ke ngoba na sewuyifanisa ngesikhuwa ke kodwa kulapha bayo ukuthi sewuyenza figuratively ngoba na uyifanisa nesitshijilo. Izwakele Msuthu. Asathe nomlaleli ku 0891207667. Sakha Ilimi Lethu lotshani? Iyathi mhlalokana nomsuthu. Baba. Izothokoza. Magubelo thokoza wonele. Sithokoze Magubelo. Nguni. Sasa igubelo yini mnguni? Igubelo sisitho nasa esiwabo umkhozi ngeswini inyama kuhle kuhle wabo umkhozi nevane bazokulobola. Ingeze nganaba nayo khulu okwanje. Okay. Hawa Magubelo nakya bayawasika lapha sabo. Khupha Magubelo la. Mnguni. Magubelo. Kwazi kwamagama nakamabili. Nasingizwa khona amandebele sekathi siyasukuma. Ngazi mina sithi siyasikima. Kodwa ingeze basithi badala. Ngizwa thina ngazi ukuthi siyabhadela. Sele wakha ikulumo akasithi ufuna ukutshela umuntu ukuthi ma akusobhadeleke. Sele uberegisa ubhadala. Ilimo alisakulumana ngoba ngeze washo umuntu yobhadala-ke. Ilimi seliyaphambuka-ke. Nakho ngifuna ukufundisa umntwana wakaGreat. Ngena ngesibhekumbeni ukufundela nje. Ngifuna ukufundisa ukuthola isibongo sakwaNduli. Napho bo A E I O U ba B B bo bo. Bondande ndindondu. Undande ndindondu. Ezimbeka lapha echadini. Ngiwaka NDA noma ngiwaka NTA. Enengu NTA no NDA. Sibabiza ngokufana sithi ndande ndindondu. Endekulumene ke sayikhuluze ke phela ukushudo lapha khona ngibapha i-homework. Bambe lapho umdlalo kwa Magubelo. Asithome ngale ogcine ngayo le. Ngibawa na ubabiza konke ngabo ndandendi abo NT nabo ND bakho ubabize bese ungitshele bona ilimi lakho na ubabizako lihlezi endaweni yinye ngendlela efana kona. Azidume Magubelo isinathi isikhathi yakama. Magubelo Magubelo. Yathokoza. Amandebele sikhangivumela ilimi lethu siphambukise inanazelo zethu nakho nomdlalo wekani uyeza ke sijayize inanazelo zethu nangenyanga yangamasiko. Singalahlekelwa inanazelo zethu nesizazi ukuthi sibonge sinje sinanazelo sakhona siphile. Singafundisi indaphi ngabo sobantu abomachiya amahle nanzethetha sizazi. Kubela ke Magubelo. Untando nonda awa. Athina lathina khona ngokufana. Ngiyathokoza. Awa injalo uziphendulile. Nasiza ukuthi sizibiza kokufana asizihlole kokufana ikhibe ilimi alenzi into efanako yangibetha. Bese Nduli umntwana waNduli ngimfundisa njani ukujubhula igama bona athome isibongo sakhe esithomo njengisiphi manje. Nangikuphendulile. Ngiphendule nqophe. Iye uhelebhe nomlaleli omunye ongazi osezekhaya ongazi sikosaleleko ngokwenkulumo yethu. Iza kuba ngu-NT ngendlela ilimi lakho lihlala ngakho nalihlala ngaphezulu ehwalabheni lakho na umbizako ayizokuhlala njengalokha nawu noding khumbula kade kwakunomuntu ngabona wayedlalela African Wanderers uMafanduli wamkhumbula uMafanduli ngwaKwaZulu uMafanduli
angazi ngokwaZulu mafanduli na ngoba ngicanga ukuthi wayedlala ezinye inqhema lezi ngizakhe ke ngibuza iganatla bese ke bakhona abanye ke namhlanje nabatlola uNduli lo bamfake uD bamenze uNduli kuno Nduli ngombana wafaka uD netone iyachuguluka ngombana ngeke ngathi ngifake uD nangithi indaba ngifake uD bese ngithi indaba ngiyohlukanisa ngani ngoba no D uyongehlisa iyokuthi indaba ngafaka uthi iyongikhuphula ithi induthu indundu angizukuthi indundu ngoba ufaka uD uphasi nokho kubudisi ke kuyabonakala bonyana kubudisi into lokuyifundisa iyangibetha Ikabe ngunduli kuphela nondala nondebele awa muzweke undala banonduli ayifani wathi ndala uba phasi ngebanga lo D loya uNduli waba ngothi ngebanga likathi loya uphezulu ngikwenzele into ozoyizwa msinya ngithi mina indaba akuzukufana ngoba ngendlela ilimi lithinta ngakho ngemlonyeni. Okay. Siyathokoza Mnguni. Thokoza Magubelo. Msuthu msinyazana kune email lapha ethi ngibawa nabahathi ke bacheche. Ngiyathokoza Mr Mnumzana uMahlangu RV usesibetha mthetho sesifunda seLimpopo. Uthi kunala uzwa kusithiwa sele uthomile ukufungiswa kwa MSN Mnangagwa. Kunokuthi umuntu athi ukufundisa kwaka MSN Mnangagwa. Nakaqeda ko uveza nephuzo linye lapha nekuyinto evama ukwenzeka ke le uthi nase ubiza isikolo mhlawumnye njenge Hoërskool Overval kuba yini kanti uqeda ukuthi Hoërskool nakaqeda ko uthi Overval angazi uyangifumana na okuthi ukuthi nase kuyi Hoërskool Overval injalo Hoërskool Overval akusingu Overfall namtjana Overval uyayithola ikulume njalo ya kodwa ke ya awa asazi ke kuba yini mhlawumnye enze isibonelo ngalelo ngombana liza ngipha umraro kancane ukwenza njalo ngombana ngicabanga ukuthi umraro ilimi lesibhuru elinawo ngilo nathi esinawo la kutholakala amagama we Africans achugululwe enziwa isingisi nangabe ngizwisisa kuhle ngizwa nini senikhuluma isikhuwa ngempumulo ansathi vetvatersana senithi Witwatersrand akusakhulumi kodwa igama kufanele libizwe ngaleyo ndlela angithi ngokwemithetho yelimi lelo naku iVetbank as-Vetbank nithi Witbank no uqinisile vele kuthiwa Witbank kodwa ke that is Vetbank iVetbank iFalbank ngoba nase kuyi Witbank ayisakhulumi lento eyikhulumako bese ke nangabe ngimzwe kuhle lapha koFerfal Msuthu usilindile sesilindile zapha sibethe Msuthu eksasa ngesikhathi esifanako ngisho sizabe sesithoma zamagugu ngale kwalapho ke ku nkambule www.sabc.co.za ndule nw@sabc.co.za Sakha Ilimi Lethu.